Yes, reka nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi ba Gitinyiro TV. Uyu numwanya w'amakuru agezweho, breaking news, ibigezweho ako kanya n'ahandi wabisanga uretse kuri Gitinyiro TV. Nibiki rero bigezweho aka kanya? 23 irasubira mu birunga. Uti kubera iki? Byagenze bite? Ni nyuma y'imyanzuro ikomeye cyane n'abacyanshuro Felix Antoine Tshisekedi yongeye gushoramo amafaranga menshi cyane bagiye kuva mu gihugu cya Hongiriya. Ibya 23 noneho bigiye kuyikomerana. Muri Mwenga hari intambara ikomeye cyane, abarwanyi batwirwaneho bakomeje kurasana n'abarwanyi ba Wazalendo, FDLR, ingabo z'abarundi ndetse n'abacanshuro bafatanyije. Muti iyi mirwano yubuwe n'iki? Turabigarukaho muri aya makuru. Mu yandi makuru, 23 ikomeje kwavansa muri Masisi, irimo irakubita umuhisi n'umugenzi. Abatipe ba 23 narababwiye ngo ninjya mvuga abatipe mujye mwumva basoja, abakomando bakomeye cyane. Y'imisi bari muri kariya gace bambaye udupantaro, bambaye utujire, bambaye nk'abaturage. Uyu munsi noneho habayeho kurasana gukomeye cyane. Byatewe n'iki? Byakuruwe n'iki? Ese biraza kugeza he? 23 nabwo urabyumva muri aya makuru. Tudatinze rero inkuru, tugaruke ku nkuru twababwiye mu kanya. 23 ibyayo bigiye gusubira irudubi. Ni nyuma yuko FRDC, igisirikare cya FRDC cyongeye kwakira abacanshuro baturutse mu gihugu cya Hongiriya bagera kuri 600. Abo bacanshuro rero bakaba baje bakurikiwe n'intwaro zikomeye cyane. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyongeye kugaragara mu mugambi ukomeye cyane wo kongera kubura intambara yo muri Kongo. Abasirikare barenga 600 b'abacanshuro baturutse mu gihugu cya Hongiriya baje mbere yuko bagera hano. Babanje kunyura mu gihugu cya Cyril Ramaphosa, ni perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Banyuzeyo kugira ngo bazamukane ibikoresho bikomeye cyane, harimo imbunda, drone, ibimodoka, ibifaru. Ibyo ngibyo rero bikaba byageze mu gihugu cya Kongo ku mugoroba wo ku cyumweru, rwose mu masaha agana mu masaa moya z'umugoroba. Nyuma yuko rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo gushya ubwoba, nyuma yo kutitira cyane mu buryo bukomeye, yabonye nta kundi ashobora kubigenza usibye kongera kwakira abacanshuro. Abacanshuro rero bo muri Hongiriya ni abacanshuro bafite imyitozo ikomeye cyane. Akaba ari niyo mpamvu abasesenguzi bakomeje kuvuga ko 23 ibyayo rwose bishobora kuba noneho intambara igiye kuyikomerana. Ariko n'abandi bari ku ruhande rwa 23 bakavuga ko iyi 23 ishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Binavugwa ko mu misi ishize yaboherereje intwaro zikomeye, harimo amadroni, imbunda zirasakure, ndetse inaboherereza abasirikare bivugwa ko ari 8 rwose mu ibanga rikomeye, barimo bahugura 23 ku bijyanye no gukoresha izo mbunda ndetse n'amadroni. Ibi ngibi byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo iyi 23 ifate utundi duce turimo twiganjemo amabuye y'agaciro, noneho bitume mu biganiro bagiranye byo kuyiha ikibaya cya Rubaya, bitume iyi 23
gatatu yongeraho n'ibindi bice birimo amabuye. Ikibaya cya Rubaya kigaragaramo amabuye menshi cyane ya koruta, ariko hari ibindi bibaya, hari ibindi birombe birimo amabuye atandukanye ariko nka zahabu ndetse n'andi atandukanye na za koruta n'ibindi bitandukanye. M23 rero igiye gufashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yongere ibirombe. Noneho amasezerano yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kuyegurira ibirombe byose biri ahantu yaba yarigaruriye bize kuba ari ibirombe byinshi. Ibi ngibi bigatuma abasesenguzi bavuga bati iyi ntambara igiye gukomera mu buryo tutatekerezaga twese. Niba uruhande rwa leta rurimo rugura intwaro zikomeye, rukegereza ibitwaro, maze iminsi mbabwira uburyo abasirikare b'Abarundi, abasirikare ba FRDC Wazalendo barimo begera mu gace ka Baraka, aho bari mu myiteguro ikomeye cyane yo kongera kubura ibitero byo kwigarurira uduce M23 yafashe. Kongeraho rero abo bacanshuro bongeye kuza rwose muri iyi ntambara barenga 6,000. Uwo mubare ni mwinshi kandi ngo bafite imyitozo ikomeye cyane. Ariko no ku ruhande rwa M23 mu minsi ishize nayo yasinyanye amasezerano n'abacanshuro bo kuyifasha kurwana ku ruhande rwayo, kandi nanone yongera gusinyana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuyifasha kugira ngo ikomeze kurinda ibice yafashe, ndetse yongereho n'ibindi bice byiganjemo ibice birimo amabuye y'agaciro kugira ngo ibashe guha Amerika ahantu harimo inyungu zikomeye cyane. Aya makuru ni amakuru yizewe kandi dukomeza gucukumbura tukajya tubaha amakuru 5 kuri 5. Icyo usabwa ni cya kindi